Mwini ule tukora kwa tukirona hwaini uyo wa umuthi. Asante sana mwini ule tukora kwa tukirona muthenya wa umuthi. No ndakoro getiga notebook. Watu wako itoma ina wa Nyaguthii na Rumoro Voice Band. Atiri modu wa hota ukoro wake guess right. Atiri modu wa hota ukoro wake guess right. Oya mwini ule wa gateneka before kwenda gatukoro tukirona. No but Tatu wa ukoro getika kedo getagwa notes yako. Makosa ni yangu. Uniege utile kendo dea ukoro wage kwera. Tuthikiriria rwimbo rwa kirwega. No modogo wetu Maina wa Nyaguthii ashiriro mwaka wa kirima mwana kenda mamirongo 3 1960. Ashiriro mwaka wa 1960 kure mgesha gigi ya Kakuret. Kure mgesha gigi ya Kakuret. Huko ni upande wa wapi? Huko ni kule na Rumoro. Ama ni wapi huko? Kakuret mwaka wa 1960. Alimwana wa iri gitanathi. Yes, it was the firstborn. It was the firstborn. Kule kwao nyumbani. Yes, aikoroa kidhoma. Kwa muthuri mote kumuna muthuri wetagwa Zulu T. Those younger. Adeketa kuri ote kwe phrase koragwa ikiade kwa andu magakoro makiuga gikorwa kirero na mitugo na unduire wa agikuyu. Nogwe togo kiuga wagikaga mawira make makuhaso. Kia nani. Ile diganiro ni notebook. Ile diganiro ni notebook ya ukoro tukirora ruganiro wa the late Paul Maina Nyaguthii. Nso akoro kiuka nayo. Ngai mwenye mahita atukinyaneria. Tutakuwa na kuja nayo. Ngala tukikoro tukirora tetueno yake au ini wake wega in depth. Maisha mamuturire wake, wini wake, family life, business. Tagiye kuhuro kago wake. Tukora tukirora wini wake, family life. Ai natumia skava. Yakani nitiga kono gogetumana. Ate. Ukiugaga teniwe wakwa wa mbere. Dakwea ori ataigo tigwatuka. Igwitha mbota ndoro ya guthii. Yakani ni. Nangege ndugagera iresama. Kirai. Wangai nzago teire. Yakani ni tara mare awanajika. Ona koro tutaraga mare atwaimo. Shuka. Dako ikate karaga nawe na irabi. Dadiwira ini dago tigaga musie yakani. Nandoboro kinyaga saito genga. Munyegenyo ayae. Munyegenyo ni kore bazoni yakani. Tidoboro mirindia mwena nejeru. Ona the giamo dogo to Maina wa Nyaguthii gukorwa kinite nyimbo icio gwo thaka nyimbo cia Kenya ngine cia koragwo cikirirwo ni turi anime piracy na ndumago to producers na ikoragwo ikira muturire utahana gumo yake etori ya Keinene oka nondai nona kendo wakwanye na kaire tugamo batari utoi watho wa Ngai oi baibone yugete gutigithania menda ine no sakuraga mundu oi baibone yugete gutigithania menda ine no sakuraga mundu. Yes, nyakoro kiuga na thegi yake gukorwa ina retwa inene muno wa remote hustler team hustler nation. Ego akoro ukioneka na thegi wake gukorwa kina nyimbo hit after hit after hit after hit na already kana career yake okago peak mwaka wa Grigiri. Nero career yake yakoro wage peak na rwiboro ugo rwa nyakanini roro ugo rwa munyegenyo ni gwori wori fashion iti dobro. Yes, ona thegi yake gukorwa kiri muini we na retwa inene gishigo ini kia Mount Kenya. Adiishi maisha we can say adumago to pirates. Odume na adumago to wakati besha yake na loyalties yake dana kurwa gishia mukira kogo maisha maria ikaraga ni maisha si ya celebu. Yes. Yes. Na kogo rogano rwake nto akora tukirutho maria gakoro dena kido gitagwo notebook. No kido kiagado igima kurogo makiuga. Amudoge to Maina wa Nyaguthii na problem ya kido gitagwo alcoholism. Aina thina wa alcoholism. Alcoholism ni kugani kunywa johi. Na wakimenya johi ne baridi. Johi ne baridi. Yes, aina problem ya alcoholism. Na leo
Riu no akiona rwimbo rukiinagwo tuku Nyaguthii ucoke unywe gacohi witi utaenda mbali before uanze complications ukambiriria kindu gitagwo complications cia murimu wa heho kukua ni heho kuingiria heho mwiri na ciega na kuri mweri wa kenda mweri wa September mwaka wa 2011 Paul Maina Nyaguthii akorirwo akihurukio ni mwathani ari no kuri wa miaka 51 agathiko kurio kwa mwena wa Narumoro aina kana band ya Narumoro Boys Band anawe kuinira rwimbo ruru atagwo Kinyawege killed by alcoholism at the age of 51. Paul Maina Nyaguthii asante sana na ndenda kuroke nyandikira 0729039549 ugakuroke jira nero bero rekoro wake wa legend uyu wetete nyakuinira nyimbo nyike nero bero wake rekoro wetete 0729039549 noriani nyendete oka ngikara ndurwere ngemera ndurundo ndioraga kamari toroyo shuka ndioraga kamari toroyo Kenya amoti gakonyora gangoyo twari gere nyama chega neri mukonde waru yoyo neri mukonde waru yoyo asanti ronirwa nyedete etako karima kagwa wewe detero rikutha idano ni weyo egekinya 0729039549 waleje dio wede teoriku nina wa joro kana ruriku karima kagwa